Phepelo ya metsi a hlwekileng e santsane e le phepetso e kgolo setjhabeng. Baahi ba Kimberley ba re mmuso o tlameha ho rarolla bothata bona ka potlako. Rona this thing ya re tlhana re rekile metsi, a re metsi yona ke expensive, ne re tlwaetse re reka 1 rand. So nona re tshwanetse re patale 2 rand for liter. So metsi a tswang mo ditepeng a phela le leswe, kgwelelo ka paka ona go a bidisa ba bona ga duantsa le leswe fela ya leswe. Ana ra reka nga possible for rona a hlwekile. Because ana ditepeng a mang a ha hlweka a re kudisa. Phallo ya dikgwerekgwere le yona ke ngongoreho e kgolo motseng wa Kimberley. Letona la lefapha la metsi Senzo Mchunu o re lefapha la hae di water board le di masipala ka hare ho Profense di sebedisana mmoho ho fihlella tharollo. We are reviewing our boards in terms of coverage and more capacity to municipalities so that we get ready to tackle all those problems once and for all. We have, I can tell you now that one of the things we did, we went to Valhamkhara and we tightened our relationship with the mining sector with regard to finishing that pipe, which will be servicing many communities and many mines in the western side of Kimberley. Letona Senzo Mchunu o re ntle le mo mmuso o sebedisana mmoho le borakgwebo ho rarolla mathata a metsi ka hare ho Profense le naheng ya Afrika Borwa ka bophara. Ke Kgatlego Morapela, SABC News, Kimberley.